General Kayumba Nyamwasa ati umuzimu wa Patrick Karegeya uzahora uzonga ubutegetsi bwa Kigali kugeza ku iherezo. Kayumba Nyamwasa nubu ntabwo arashobora kwakira urupfu rwa Patrick Karegeya, inshuti ye magara bari basangiye umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Patrick Karegeya yari umusirikare ukomeye cyane mu ngabo z'u Rwanda, yari ku peti rya koloneli, gusa iri peti yari yararyambuwe cyo kimwe n'impeta za gisirikare kubera imyitwarire mibi yagiye anahanirwa mu myaka yatambutse. Patrick Karegeya wahoze ari umutasi ukomeye cyane w'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga, akaza kugwa muri Afurika y'Epfo. Urupfu rwe rwabaye amayobera, ariko benshi bashinja ubutegetsi bw'u Rwanda kuba ari bwo bwagize uruhare mu rupfu rwe. Ariko hari amabanga akomeye cyane yashizwe hanze tugiye kuganiraho byerekeje ku rupfu rwa Patrick Karegeya. Ibyo mutamenye byose kucyaganishije ku rupfu rwa Patrick Karegeya mugiye kukimenyera muri iki kiganiro tugiye kugirana namwe. Mwese tubahaye ikaze muri iki kiganiro, tunabibutsa gukora subscribe hepfo gato yo video murimo kureba, ubundi tujye tubana namwe buri munsi. Hari abamenye cyane Patrick Karegeya wahoze ari mu bakomeye mu ngabo z'u Rwanda RDF ubwo yagezwaga mu nkiko muri 2007 ashinjwa ibyaha bitihanganirwa mu gisirikare birimo icy'ubugande n'icyaha cyo gutoroka igisirikare. Patrick Karegeya yongeye kumenyekana mu ntangiriro za 2014 ubwo umurambo we bawusangaga mu cyumba cya Hotel Michelangelo muri Afurika y'Epfo yishwe anigishijwe imigozi. Nyuma y'urupfu rwa Patrick Karegeya, intoki zatangiye gutungwa u Rwanda nk'igihugu yari amaze imyaka hafi 6 ahunze. Yaranatangije umutwe w'iterabwoba ugamije guhungabanya umutekano warwo. Inshuro nyinshi u Rwanda rwahakanye uruhare urwarirwo rwose mu rupfu rwa Colonel Patrick Karegeya wahoze ari koloneli mu ngabo z'u Rwanda ataramburwa ipeti. Inkiko zo muri Afurika y'Epfo nta na hamwe zigeze zigaragaza ikimenyetso simusiga cy'ukuboko kwa guverinoma y'u Rwanda mu rupfu rwa Patrick Karegeya. Abari basoma mbike ba Patrick Karegeya bamugaragaza nk'umuntu wari igitangaza cyane. Byanagaragaye mu mwaka wa 2021 mu kwezi kwa kane ubwo umunyamakuru Michael Ulong yamwandikagaho igitabo cyihariye, nyamara akagisoza nta na hamwe agaragaje amakosa Patrick Karegeya we ubwe yaba yaragize uruhare mu herezo rye. Agasuzuguro gakomeye mu gisirikare, gutegeka u Rwanda nka Uganda biri mu byatumye Patrick Karegeya ubuzima bwe bujya mu kaga. Patrick Karegeya yavukiye Imbarara mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Uganda. Yize muri kaminuza ya Makerere aho yakuye impamyabumenyi ya kaminuza mu by'amategeko. Yanabaye mu gisirikare cya National Resistance Army cyafashije Perezida Yoweri Kaguta Museveni guhirika ubutegetsi bwa Milton Obote muri Uganda. Patrick Karegeya yakoze mu rwego rw'ubutasi kuva mu 1994 u Rwanda rumaze kubohorwa. Yayoboye ishami rishinzwe ubutasi bwo hanze kugeza muri 2004. Yanabaye umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Imyitwarire ye mibi mu ngabo no muri rubanda yatangiye kumenyekana muri 2005 ubwo yafungwaga n'inzego za gisirikare zimushinja imyitwarire idahwitse, akamara amezi 6 mu bihano. Ibihano asa nk'uwabirangije yarabaye umurakare cyane kuko akibivamo yanze gusubira mu kazi, kugeza ubwo General James Kabarebe wari umugaba w'ingabo z'u Rwanda RDF amwihamagariye amumenyesha gusubira mu kazi byihuse, undi akamutera utwatsi. Amaze kwanga gusubira mu kazi mu gisirikare byagaragaye ko ari ubugande no gushaka gutoroka, atabwa muri yombi muri Gicurasi 2006. Nyuma y'amezi 2 ni ukuvuga ku itariki ya 13 Nyakanga 2006 urukiko rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha akatirwa igifungo cy'amezi 18 no kwamburwa impeta za gisirikare, ari naho yamburiwe ipeti rya koloneli yari afite icyo gihe. Patrick Karegeya icyo gihe yarabaye umwe mu basirikare bakuru bake bakoze amateka yo kugaragaraho imyitwarire mibi kugeza ubwo bambuwe amapeti. Hari mugenzi we byari byarabayeho mu 1999 nyuma yo guhamywa n'ibyaha byo kwigabiza imitungo y'abaturage. Mu Gushyingo 2007 The New Times yanditse ko Patrick Karegeya yarekuwe agasubira mu rugo rwe i Kigali. Ubwo munsi nibwo amakuru ye mu Rwanda aheruka. Andi makuru yagiye atangazwa yarimo urujijo rwinshi kugeza ubwo we nyirubwite yiyemeraga ko yageze muri Afurika y'Epfo muri 2008. Hari inyandiko yashyizwe hanze na WikiLeaks yaturutse muri ambasade ya Amerika mu Rwanda muri Werurwe 2008
yavugaga ko Patrick Karegeya ashobora kuba yarahunze akiva muri gereza mu Gushyingo 2007 agatoroka anyuze muri Uganda we n'umuryango we. Umunyamakuru Michael Wulonge wari inshuti ye magara yakadasohoka yiyandikiye ko umunsi Patrick Karegeya yafunguriweho atigeze arara mu Rwanda, amaze kwakirwa n'inshuti nk'umuntu uvuye muri gereza, ngo yafashe inzira igana i Nyagatare. Ntabwo yambukiye ku mupaka wa Kagitumba nk'abandi, yambukiye mu bihuru biri hafi aho ngaho, ahingukira muri Uganda mu gace akuriyemo, akomereza i Kampala aho yavuye agana muri Tanzania. Nyuma y'amezi 2 Patrick Karegeya yerekeje muri Afurika y'Epfo. Mu minsi ya mbere muri Afurika y'Epfo, Patrick Karegeya yirinze kuvuga no kwigaragaza. Hari inyandiko za WikiLeaks zigaragaza ko umugore we Leah Karegeya yigeze kubwira umwe mu bakozi ba ambasade ya Amerika mu Rwanda ko umugabo we akiri kumenyera Afurika y'Epfo, ari nako ashakisha imibereho. Ibintu byahindutse muri 2010 ubwo Kayumba Nyamwasa uhoze ari umugaba w'ingabo z'u Rwanda yamusangaga mu buhungiro muri Afurika y'Epfo nyuma yo gutoroka ubutabera bwa gisirikare i Kigali. Kayumba Nyamwasa na Patrick Karegeya bunze ubumwe bashakira hasi kubura hejuru icyo ari cyo cyose cyanyeganyeza ubutegetsi bw'u Rwanda. Bahoze bakoramo muri 2011 bashinze umutwe wa RNC bafite intego zo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda bakoresheje imbaraga za gisirikare. Muri icyo gihe kandi mu bice bitandukanye bya Kigali hatangiye guterwa ibisasu bya grenade, ari nako bihitana inzirakarengane. Ibintu byaherukaga mu 1994 muri jenoside yakorewe Abatutsi. Inzego z'iperereza i Kigali zakoze ibishoboka byose ziza kubona ibimenyetso simusiga birimo n'abafashwe batega ibyo bisasu, bagaragaza ko Kayumba Nyamwasa na Patrick Karegeya aribo bari inyuma y'iryo bara. Urukiko rwa gisirikare rumaze kumva ibimenyetso by'ubushinjacyaha, dore ko abaregwaga bo bari barahunze, rwahanishije Kayumba Nyamwasa na Theogene Rudasingwa igifungo cy'imyaka 25, naho Gerard Gahima na Patrick Karegeya bakatirwa igifungo cy'imyaka 20. Umusesenguzi inzobere akaba n'umwanditsi muri politiki Dr. Kimonyo Jean Paul muri Mata 2021 yabwiye ikinyamakuru Igihe ko Patrick Karegeya na Kayumba Nyamwasa kugumuka kwabo kwatangiye mu 1994. Muri iyo myaka muri FPR Inkotanyi hari harimo ibibazo bikomeye cyane, byiganjemo bamwe mu bayoboke bari barataye umurongo bakishora mu byaha bya ruswa, ikene wabo n'ibindi. Ati bamwe muri abo wabonaga bakomeye cyane kuri Uganda, bari abantu bashagaga kuzana imiyoborere y'Ubugande bakayikoresha mu Rwanda. Abayoboke ba RPF Inkotanyi ibyo barabyanze. Hejuru yo gushinga umutwe witwara gisirikare, Patrick Karegeya yatangiye guhuza ibikorwa bya RNC na FDLR, umutwe u Rwanda rufata nk'uwiterabwoba wiganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Nubwo u Rwanda rwahakanye ko rutigeze rugira uruhare mu rupfu rwa Patrick Karegeya, abayobozi barwo bakunze kugaragaza ko ntamuwe rufitiye Patrick Karegeya kukuba yarapfuye kuko nawe atarwifurizaga icyiza. Mu kiganiro Perezida Paul Kagame yigeze kugirana na Jeune Afrique muri 2019 yagize ati niko bimeze, ariko ntibisobanuye ko ari twe twabibazwa. Iyo umwe mu banzi banjye apfuye, uko byagenda kose ntuzategereze ko hazabaho impuhwe nyinshi zinturutseho. Andrew Mwenda yigeze kuvuga ko Patrick Karegeya yahigwaga bukware n'abantu benshi cyane cyane abo yaba yarahemukiye ubwo yarakuriye ubutasi bw'u Rwanda, ishami ryo hanze, ku buryo urupfu rwe rutabazwa u Rwanda gusa. Uwo munyamakuru yanavuze ko Patrick Karegeya muri Afurika y'Epfo yari yarinjiye mu bucuruzi bw'intwaro ubutagira amategeko, aho uguketse mu mukorana ahita kwikiza ngo utazamuvamo. Ibyo ni bimwe mu bishobora kuba byaraganishije ku rupfu rwa Patrick Karegeya rukunze gushinjwa u Rwanda. Duha igitekerezo n'inyunganizi, usharinga ikiganiro kigere ku bandi n'inkunga ikomeye cyane. Nanone kandi ku rundi ruhande, ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kwigwizaho intwaro nyinshi kandi zikomeye, cyane intwaro zo mu kirere, ngo nizo Perezida Felix Tshisekedi yizeye ko zamufasha kwivuna umwanzi nyuma yo kwakira indege z'intambara zirimo Sukhoi 25 na drone zitandukanye zavuye mu gihugu cy'Ubushinwa. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri muri diru yo kugura indege z'intambara za Sukhoi 35 ziguriwe mu gihugu cy'Uburusiya. Ibiganiro birarimbanyije
hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'Uburusiya bigamije kugura indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 35, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka gushora akayabo karenga miliyari 700 z'amafaranga y'u Rwanda. Uhagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Burusiya muri ibyo biganiro biri kubera i Moscow ni Jean Pierre Bemba uri kuganira n'uwahoze ari minisitiri w'ingabo z'Uburusiya General Sergei Shoigu. Amakuru aturuka i Kinshasa mu bajyanama ba Perezida Felix Tshisekedi aravuga ko bari gukora ibishoboka byose kugira ngo ayo mafaranga yishyurwe vuba hashoboka izo ndege za Sukhoi 35 zigezwe i Kinshasa. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishaka kugura izi ndege nshyashya z'intambara zigezweho za Sukhoi 35 mu gihe ihanganye na M23 yatangiye intambara muri 2022. Kugeza ubu iyi ntambara ahigeze ntabwo igisirikare cya Kongo kirabasha gushimaho. Nanone kandi amakuru aturuka mu biro bya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo i Kinshasa avuga ko mu rwego rwo kuziba icyuho cy'ibikorwa by'ingabo za FARDC zirwanira ku butaka zananiwe kugira umusaruro mwiza zitanga imbere ya M23, Tshisekedi amaze igihe yariyemeje gushyira imbaraga zikomeye cyane mu kirere binyuze mu kongera umubare w'indege z'intambara. Ikinyamakuru Africa Intelligence cyanditse ko indege nyinshi z'intambara ziri mu nzira zo kwinjira mu ntambara ikomeje kujya mbere muri Kivu y'Amajyaruguru, mu gihe hanakomeje ibiganiro bikomeye hagati ya RDC ndetse n'Uburusiya hagamijwe kugura izo ndege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 35. Muri gahunda y'izi ndege z'intambara mu gihe yabigezweho, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kwishyura miliyoni 527 z'amadolari kugira ngo ihabwe izi ndege z'intambara. Africa Intelligence ivuga ko mu byumweru bishize Jean Pierre Bemba yagiranye ibiganiro bikomeye cyane n'uwahoze ari minisitiri w'ingabo mu Burusiya General Sergei Shoigu, maze bamwizeza ko biteguye kubaha indege z'intambara za Sukhoi 35. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irashaka kugura izindi ndege z'intambara nyuma y'uko iherutse kwakira izindi ndege za drone zavuye mu gihugu cy'Ubushinwa. Ikigo cyitwa Ajemira cyo muri Bulgaria, igihugu gisanzwe kinafite abacanco muri Kongo, nacyo cyagize uruhare mu gufasha Kongo kugura drone z'intambara. Amakuru kandi avuga ko biciye muri Ajemira, RDC iri mu nzira zo kwakira indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 nshyashya ndetse n'izindi ndege ebyiri zo mu bwoko bwa R39 Albatros zagenewe imyitozo ariko nazo zishobora gukoreshwa mu ntambara. Ni indege zombi RDC yaguze mu kigo cyitwa Tbilisi Aircraft Manufacturing TAM cyo muri Georgia, kimwe mu bihugu byahoze bigize Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Ese Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushoza intambara ku Rwanda nibyo bizatuma iki gihugu gitekana nk'uko ubutegetsi bwa Kongo buhora bubiririmba? Tubiteze amaso. Gusa intambara nta keza kayo, bishobotse bajya mu biganiro byo gushoza intambara bakabyibagirwa, kuko intambara irasenya ntiyubaka. Nanone kandi ku rundi ruhande, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo n'abambari be bose babona ko gusenya FDLR bitazatwara n'isegonda, kubwo icyo bashaka ngo ari ugukura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. AFC M23 nayo ikarekura ibice byose yigaruriye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo buracyavuga ko FDLR ari urwitwazo rw'u Rwanda rugenderaho mu gutera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamara u Rwanda rugaragaza ko FDLR yamaze kugira imbaraga zikomeye cyane bitewe nuko ngo ifashwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba mu kubaha intwaro, ibiribwa, imiti n'ibindi. Ariko kandi ngo iyo FDLR ngo niyo ihatse imbaraga z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri ibi bihe by'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ngo birenze kuri ibyo, FDLR ngo ihabwa inkunga z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda babarizwa mu bihugu by'amahanga. Aha niho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihera ivuga ko u Rwanda rwateye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagamije kurwanya iyo FDLR. Ni ikibazo kimaze kuba gatereranzamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho cyananiranye ku ruhando rwa Afurika, bikaba ngombwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigihagurukira, ndetse bakaba bageze no ku masezerano agamije kurangiza ayo makimbirane mu burasirazuba bwa Kongo. Ngo ni page nshya yamaze gufatwa ku butegetsi bwa Perezida Donald Trump. Ese Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iraba yamaze gusenya FDLR mu mezi 3? Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ibihugu birebana y'ingwe hafi gusumirana
bikajya mu ntambara yeruye biherutse gushyira umukono ku masezerano y'amahoro bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 27 Kamena 2025 i Washington. Ni mu gihe hategerejwe gusinwa amasezerano hagati y'ubuyobozi bwa Kongo na AFC M23 kuri y'inshuro bikabera Doha muri Qatar. Ariko se harakurikiraho iki nyuma y'amasezerano i Washington? Intambwe ya mbere igomba guterwa mbere ya tariki ya 27 Nyakanga 2025. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bigomba gushyiraho uburyo bwo guhuza ibikorwa, uburyo buzakorana na komite ishinzwe gukurikirana ihuriweho izaba inarimo umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe AU, Amerika na Qatar. Inama yayo ya mbere igomba kuba bitarenze ku itariki ya 11 Kanama 2025. Ku meza y'ikigomba gukorwa hari ibintu bibiri byihutirwa: guhagarika umutwe w'inyeshyamba z'abanyarwanda urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi zashyizweho n'u Rwanda. Ibi bikorwa bigomba kurangira mu mezi 4 mu byiciro byinshi. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yatangaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishaka ko ingabo z'u Rwanda zava byihuse ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikajyanana nuko abarwanyi ba FDLR nabo baba bambuka bajyanirana. Bimeze bite ku mezi 3 yo gusenya FDLR? Icya mbere, hazabaho icyiciro cyo kwitegura cy'ibyumweru 2 cyo gusesengura ikibazo, kumenya neza aho abarwanyi ba FDLR baherereye no gusangira amakuru hagati y'impande zombi zigomba kurwanya uwo mutwe. Hanyuma ibikorwa byo kurasa urufaya ku barwanyi ba FDLR bizatangira. Amezi 3 yo guhagarika abo barwanyi no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Aha amakuru agira kuri Radio RFI y'Abafaransa nanone avuga ko operation ihuriweho na FARDC n'igisirikare cy'u Rwanda RDF nayo ishoboka mu kurwanya FDLR, ariko ubutegetsi bwa Kongo bwamaze guhakana bwivuye inyuma ko igisirikare cya Kongo FARDC kidashobora kwivanga na gato n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Iyi nanone ngo ni ingingo izagorana mu kumvikanwaho hagati y'ibihugu byombi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko yiteguye kuyifasha mu kurwanya iyo FDLR. Hanyuma ku ruhande rw'ubukungu hateganijwe indi gahunda kugeza ku itariki ya 27 Nzeri 2025. Gahunda yo guhuza ubukungu mu karere igomba gutangizwa. Ikigamijwe ni ugushimangira ubufatanye ku mutungo kamere, ubucuruzi n'ishoramari ryambukiranya imipaka. Imirwano yo ishobora gukomeza igihe cyari cyo cyose, kandi ikaba imirwano y'imbaraga cyane irinze yabaye mu bihe byatambutse. Umutwe wa M23 ntabwo wigeze wishimira na gato kuba utarahawe ikaze mu biganiro byabereye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi nabyo ngo bigatuma abarwanyi ba AFC M23 ngo batarebwa n'icyo kibazo, nyamara ngo aribo bakabaye baganira n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngo nibumva impamvu Leta ya Kongo ikomeje kumvisha isi yose ko ifitanye n'ikibazo na Leta y'u Rwanda, aho kuba M23. Ikibazo cya AFC M23 cyoherejwe mu biganiro bya Doha muri Qatar, aho ibiganiro bikomeje bigamije kugera ku bwumvikane hagati y'impande zombi. Avugana na RFI y'Abafaransa kuri telefone, umuyobozi muri Institut Ebuteri yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Pierre Boysereti yavuze ko amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bidasobanuye ko byanze bikunze ari iherezo ry'amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo, nubwo ari amezi ashize hagaragaye igisa n'umutuzo mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Kongo bitari cyane. Bwana Pierre Boysereti yagize ati M23 bigaragara ko yarushijeho kwiyubaka kurusha muri 2013. Ahantu igenzura ni ingenzi cyane, birasa nkaho bagerageje gushyiramo ingufu kandi zikomeye mu gutoza ingabo n'ibindi, kandi ibyo ni ingenzi cyane. Ibivuze ko dukurikije amakuru dufite mu gihe cy'intambara zose zatumye habaho gufata ubutaka, na hanini ingabo z'u Rwanda ziri ku murongo w'imbere. Kubw'ibyo rero M23 ntabwo byanze bikunze yerekanye ubushobozi bwayo bwo gukomeza amakimbirane kuri FARDC. Ubwo igisigaye rero ni ukureba niba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izashyira mu bikorwa ibyo yashyizeho umukono i Washington muri Amerika, igasenya umutwe witwaje intwaro wa FDLR yakunze kugaragaza nk'utakibaho, ndetse no kureba ibizava mu biganiro bya Doha hagati ya guverinoma ya Kongo Kinshasa na AFC M23. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Madame Therese Kayikwamba Wagner yamaze impungenge abanyekongo ababwira ko amasezerano y'amahoro bagiranye n'u Rwanda atari ukugurisha umutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu Madame Therese Kayikwamba Wagner yabivugiye kuri televiziyo y'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yashimangiye ko aya masezerano asabwa kubahirizwa kugira ngo habeho amahoro ahamye mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko biherutse gusabwa na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Donald Trump. Minisitiri Kayikwamba ati iyo habaho icyamunara, iyo biza kuba ari ukugurisha nk'uko bamwe mu banyekongo babivuga umutungo wacu ku giciro cy'amahoro, ndatekereza ko twari guhera ku ruhererekane rutandukanye rwose, twari guhera ku kugurisha, ariko ntabwo ari byo twakoze uyu munsi. Ku bwa Kayikwamba, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byashyize umukono ku masezerano y'amahoro agamije guhagarika amakimbirane amaze hafi imyaka 30 mu burasirazuba bwa Kongo. Madame Therese Kayikwamba yakomeje agira ati muri iyo nyandiko nta ngingo ihari ku bibazo bijyanye n'amabuye y'agaciro y'ingenzi. Aya masezerano arasobanutse neza rwose, arateganya umusingi w'umwuka mwiza aho dushobora gutekereza ku kugaruka kw'abashoramari cyangwa gutekereza ku bukungu bwifashe neza bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Patrick Muyaya, Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ko amasezerano ya Kongo n'u Rwanda ari indunduro y'umuhate mwinshi. Icyakora ashimangira ko hakiri byinshi byo gukora kugira ngo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hasubire amahoro nk'uko byari bisanzwe. Nanone kandi ku rundi ruhande, mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Walungu ndetse na Kabare haravugwa imyiteguro ikomeye cyane y'abarwanyi ba Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi bashaka kugaba ibitero bikomeye ku barwanyi ba AFC M23 bakomeje kwigamba ko bashaka gusubukura ibitero bigamije gufata Uvira. Aba barwanyi ba Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi batangaje ko misiyo yo gufata Uvira idashoboka ku barwanyi ba AFC M23 bashinjwa gufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda, ko ahubwo baba bashaka kurimbuka bitewe n'imbaraga zashyizwe mu bice bitandukanye bitegura gukumira ko hari igitero na kimwe gishobora no gusatira Uvira. Amakuru atangazwa na Media Congo aravuga ko igisirikare cy'u Burundi n'abarwanyi ba Wazalendo bakomeje kongera ibikoresho bya gisirikare ndetse n'ingabo mu birindiro byabo bitandukanye, usibye kuba bitegura gusuka urufa rw'amasasu ku barwanyi ba M23 bakomeje no guhimba ndima yarakomeye cyane yatuma bashushubikanya abarwanyi ba AFC M23 bagakurwa ikavumu ndetse na Bukavu. Tugeze ku musozo w'ikiganiro twari twabateguriye, reka tubararikire ibindi biganiro mu masaha yacu ari imbere. Mukomeze mugubwe neza, turabakunda cyane.